I pa svima ljudi, ja vas na našem kanalu. Danas ću vam pokazati kako napraviti skin u Minecraft 5. Idete na prvi pravac, kucite skin editon. Prvo kada mi izađe skin editon for Minecraft. I vidite što možete da pravite razne skinove. Skinete naravno tu aplikaciju. Otvorite je. Ovo ovako. Sad stisnete malo puta za ovo lice. Da izađemo za ovoga. Ajde prvo. I tu znaka. Sad imate da ga obojite, da crtate na njemu. I tražite naprijed, nazad, levo, desno, nazad, dole, gore. Ali ja sam na ovom. Imate ovo da promijenite, na primjer, kada imate ovo dalje. I tako imate da ga se čuvate sve ima. Mislim da je ovako da kažem. Ajde bre. Nešto je radi se čini. Ne radi se mi. Da se snimam našo velik samo my ball. To ne gledajte. My ball to treba da zbrišem. Ako hoćete neko igricu odavde, kažete. I to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!